binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru n'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze nanone mu kiganiro isesengura makuru kuri mugoroba ni tariki ya 31 ukwezi kwa 7 2024 no munsi wa nyuma w'ukwezi kwa Nyakanga. Uyu munsi rero Karinijabo Jean Didier ntabwo yabonetse mu kiganiro isesengura makuru ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye Clement Ndayisenga ngiye kumukorera mu ngata. Mukorere mu ngata abantu batangire banakumenyere mu gihe ntabonetse cyangwa Karinijabo batabonetse ubugomba kuba uhari. Rashid umeze neza? Ndaho ndashima rugira. Umunsi wagenze neza, ukwezi kugusoza neza. Ukwezi no kugusoza neza yo ugeze ku munsi wa nyuma w'ukwezi ubwo bategereje gutaha n'umwaka bikagenda bityo. Imyaka basigaye bakigiye bavuga ngo isigaye yihuta, sinzi niba ari uko abantu basigaye babiburebera mu yindi nguni bitandukanye. Mbere yuko tujyaho ngaho wenda watangira ukibwira abantu tukana n'umuntu bazi. Nitwa Ndayisenga Clement, ntabwo ndi mushya mu itangazamakuru kuko nanyuze mu itangazamakuru bitandukanye. Nakoze kuri Radio Maria kuva 2015 kugeza 2018, icyo gihe nakoraga mu biganiro by'amakuru ndetse na siporo. Hanyuma 2019 nakoze kuri City Radio kugeza 2022. Hanyuma 2022 mo hagati nkora kuri Fine FM kugeza umwaka ushize 2023. Urumva yuko rero ntari mushya mu itangazamakuru, nanize n'itangazamakuru n'itumanaho, ni byo nize n'ibyo narangijemo. Urumva yuko ntabwo navuga ko ndi mushya, imyaka 10 ngiye kuyuzuza ndirimo. Ufite ibyo ushingiraho. Yes, bro tuje kubona na Clement turagaruka ku nkuru zitandukanye zihiriwe zivuga z'ingenzi ariko ntabwo ari zose. Yego. Turaza kugaruka cyane bivugwa mu Rwanda ni uburyo u Rwanda na Kongo n'ubundi bagiye bicara i Rwanda bafata imyanzuro, bemeza umwanzuro ariko ugomba gushyirwa mu bikorwa n'umutwe wa M23 nubwo utaruhari i Rwanda, ariko uyu mutwe ntacyo irabitangazaho. Turaje rero tubigarukeho cyane. Iki tukiri rero kubireba amakuru muri Kongo, urugo rwa Joseph Kabila rwatewe n'abantu. Umugore Olivrembe, umugore wa Joseph Kabila uyohaze w'ura Kongo, ati bantumyeho abantu kuza kunyica ku manywa y'ihango, ati nta n'isoni bagira. Nabyo turabigarukaho. Twongere tugaruke noneho hano mu Rwanda hari umugabo witwa Wenceslas. Uyu nguyu yari yakoze amateka yo kuburana urubanza ibyaha bya jenoside yakekwaho, aba umwere mu rubanza rw'ibanze, ariko mu bujurire byarangiye bamuhamije ibyaha bamukatira imyaka 20. Asubiye muri gereza nyuma y'amezi 7 yari amaze yidegembya. Tukiri mu Rwanda rero turajya Musanze, yankundura yo gufunga amatorero yagarutse. Ibingibi abantu babyibukaga mbere ya Covid, uburyo hafunzwe amatorero n'insengero birenga 1000. I Musanze hafunzwe 145. Turaza kubireba ese ni ngombwa ko bazifunga, ese ni ngombwa ko bundi insengero zingana gutya zibaho mu gace kamwe, mu karere kamwe insengero 300, insengero 180 zigafungirwa rimwe. Turaza kureba icyatumye bazifungwa n'ikibivugwa muri izi nkuru muri iyi nkuru. Undi hari umunyarwanda rero mu Bwongereza ushinjwa kwica abantu babana abateye ibyuma. Ubundi amakuru ya mbere avuga ko ari umunyasiriya wabishe, ariko byagaragaye ko ari umunyarwanda wabishe, ariko n'umunyarwanda wavukiye mu Bwongereza. Utaza kugira ngo n'uwo mwari muturanye yimukira yoya, uyu n'uwo mu Bwongereza. Famiye ariko ishobora kuba yari mukiyeyo. Yes, turaza rero kugera ni Burundi turebe ibivugwayo. I Burundi hari abantu bane bishwe barimo n'umusirikare wa leta, bikaba bifitanye isano n'u Rwanda kuko amakuru avuga ko icyatumye bicwa ari byo bari bakuye mu Rwanda bajyanye
i Burundi. I Bugande ya myigaragambyo twababwiraga ejo yabaye, bamwe barayitabira abandi ntibayitabira nk'uko twabigarutseho ejo. Tuti Museveni ashobora kuza gukoresha iturufu ya politike igiye gutuma amara imyaka 40 ku butegetsi. Amakuru ari kuvugwa ku rwego mpuzamahanga hanze n'iyicwa rya Ismail Haniyeh waguye i Tehran muri Iran, aho yari yitabiriye umuhango w'irahira rya perezida mushya wa Iran. Iran iti turahorera umuntu inshuti yacu yaguye ku butaka bwacu. Israel ntacyo iravuga kuri ibi bintu. Aya rero nandi yose turaje tuyagarukeho mu buryo burambuye. Ariko rero Clement, mbere yuko bitubigarukaho reka tubanze dutange ubutumwa bw'ingirakamaro, ubutumwa bw'ingenzi ku bantu batunze imodoka, abashaka kuzigura n'abazigendamo. Yego. Ibi rero ahanini tubifashwamo cyangwa abantu babifashwamo na Engineer Elia. Afite igaraje ryitwa Korea Automobile High Technology rikorera Igikondo, ni hano mu karere ka Kicukiro. Uyu rero ni umu-engineer ku bijyanye n'imodoka, niwe ufite igaraje rya mbere hano mu karere rifite standard yo ku rwego rw'i Burayi na za Singapore na Amerika. Kandi cyiza cye ntabwo wari wa muntu urya ama-PS, kuko abenshi bajya gukoresha imodoka ari nzima ahubwo bakazivanayo zirwaye. Iyo uri ku rwego rwo kuvuga ngo uri ku rwego rwa Amerika n'Uburayi, ibyo ama-PS byo biba birenze. Icyo umuntu aba ashaka ni customer care na service. Buriya umuntu ufite imodoka ya miliyoni 80 ingahe kuvuga ngo igiye gukoresha imodoka baramurya ama-PS, urumva nawe aba yayobye. Yego, hari aho uyoba, hari igihe uyoba burya kandi nta n'uwihuta ngo umuntu wayobye yihuta cyane kurusha abandi. Hari igihe umuntu rero ayoba akanihuta cyane ukajya gukoresha imodoka ugasanga ya PS ahubwo bakubwira ko yapfuye bakayikuramo tugiye kureba indi isa nkayo bakayikugarurira, ukaba ariyo wishyura. Uyu munsi rero Elia aradufasha kujyana n'ibihe turimo. Ubu turi mu bihe bishyushye. Umuntu ufite imodoka wese n'uyigendamo iyo ayirimo yahawe lift yateze, ikintu yifuza gukoresha mu bihe bishyushye ni climatiseur, air condition, kuvuga ngo nibura ndashaka ubukonje ndashaka ubushyuhe akabubona. Ariko ibyo bintu bigira ikibiherekeza. Iyo climatiseur cyangwa iyo air condition ifite ibibazo, ushobora kumva umwuka mubi mu modoka cyangwa ushobora kuyicana ntikore. Reka rero duhe umwanya Elia atwereke uburyo bwa maintenance, uburyo umuntu ashobora kubungabunga climatiseur ye igakora neza ntiteze ibibazo abayirimo, cyangwa ngo ntipfe ntuzabimenye ko yapfuye. Yego. Climatiseur ku rwego rwiza cyane mu gihe turimo cy'impeshyi, izuba rigeze ahantu hakomeye. Urumva ko abantu rero barakeneye kugira ngo bagire n'amafu, hanyuma abona akazi bagakore neza. Niba ugenda ugiye mu kazi ugire umeze neza kugira ngo ugire washyuhiranye, ugasanga n'ibyo ugiye gukora urabikora ariko utari hamwe n'ubuzima butameze neza. Hari n'abantu badahitamo kujya mu kabari cyangwa kujya muri hoteli, kujya ahandi hantu kujya kuganira n'umuntu bifite ibyo bari kuganira byabo bibare bavuga ati reka twiganirire mu modoka. Yego. Ariko ukajya gushinduka ugiye gusohokamo wabize ibyuya wagize gute kubera climatiseur biba ngombwa kunayikuramo, cyangwa ugatinya kuyicana kubera ko nuyicana iratuma mu modoka hazamo impumuro itari nziza. Reka rero umwanya tuwuhereye ahangaha. Nk'uko rero bimenyerewe, sisiteme ya climatiseur cyangwa AC mu modoka ni sisiteme y'ingenzi abantu banakoresha cyane, bitewe n'uko igihe umuntu ari mu modoka mu gihe cy'imikungugu, mu gihe cy'imvura, umuntu aba ashobora kuzamura ibirahure by'imodoka agakoresha climatiseur, uriya mwuka ukonje. Iyo dukora maintenance rero nabyo tubyibandaho cyane, kuko ni sisiteme y'ingenzi igomba gukorerwa maintenance, bitewe n'uko uriya mwuka igihe kigera nawo ukandura bitewe na za gaze bashyiramo, kandi ni umwuka nawo imodoka itanga ariko uturutse hanze, uba wakuruye za mikorobe nyinshi ndetse n'imyanda. Biba byiza rero ko ikorerwa maintenance. Niyo mpamvu mubona dukoresha iyi miti ya Clima Fresh. Ni imiti iba yaragenewe kongera gucayura wa mwuka imodoka iguha, kuwuyungurura ukica za mikorobe zirimo, ukakuramo imyanda irimo, bityo ugakoresha climatiseur ariko ukoresha umwuka mwiza. Kuko iyo igihe kibaye kinini iriya sisiteme yaramaze kujyamo imyanda, bituma ushobora kwangirika mu buhumekero, ukangizwa na wa mwuka uhumeka bitewe n'uko urimo mikorobe. Iyo rero dukora iyi maintenance, murabona uyu muti wa Clima Fresh, umuntu afungura iyi, aha niho hagenewe kujyamo, haba hari iriya filitire cyangwa se ahantu umuntu yinjiriza iyi miti. Aha iyo umuntu amaze kuhafungura iyi filitire, murabona ko ikikubwira ko haba harimo imyanda. Murabona ko nk'iyi filitire, murabona ko ibamo imyanda, iyibamo za mikorobe. Filitire y'umwuka wa climatiseur murabibona namwe. Ibi rero uko ucana climatiseur y'imodoka, igihe kiragera iyi myanda ikaba ishobora
gutera indwara, aho kugira ngo biguhe wa musaruro wowe ukeneye, bikangiza mu buhumekero bwawe, abo utwaye mu modoka, abana bato. Niyo mpamvu turafungura izi filitire mubona za AC nazo zirahindurwa, hagahanagurwamo neza. Murabona ko haba harimo imyanda. Ibyo byarangira tugafata wa muti wabugenewe wa Kirima Fresh. Uyu muti ugomba kuyungurura wa mwuka, uyu muti ugomba gukora isuku, ukica za mikorobe zishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu. Tukawushyiramo hano kugira ngo winjire muri sisiteme, ubashe gusukura, bityo umuntu utwaye imodoka ayikoresha igihe kinini ariko nawe itamwangije ubuhumekero. Iyo birangiye hindura filitire, shyiramo filitire nshyashya, ugafunga, ukayinjizamo, hanyuma tukabasha gukoresha klimatizeri idashobora kugira ibyo yangiza. Niyo mpamvu iyi miti ya Kirima Fresh ari ngombwa cyane, bitewe n'uko birinda ubuzima bw'umuntu utwaye ikinyabiziga. Yes, Elia rero utagiye hano Gikondo kumukoreshaho klimatizeri cyangwa n'ibindi byose, dore ko niwe wa mbere ndabikubwiye ufite igaraje cyangwa se ufite n'abakozi, dore ko afite na training center, ariko utagiyeyo ukeneye depanage cyangwa ukeneye kumugisha izindi nama zitandukanye ku bijyanye n'imodoka, wamubona hano kuri telefoni, umwandikiye, umuhamagaye. Nibyo Kirimani kuri 07 0786 20 60 54 07 86 yego 20 yego 60 yego 54. Si ngombwa yuko wanamusanga Igikondo, ashobora no kugusanga aho uri mwumvikanye mwavuganye, cyane ibintu bikarushaho kugenda neza cyane ku buryo bwa depanage. Yego, reka rero twigarukire ku ntama yacu. Ku munsi w'ejo intumwa z'u Rwanda ziyobowe na Olivier Patrick Nduhungirehe mu gitondo zageze i Rwanda, ariko ibyo bari bagiye kuganiraho ni ibireba umutekano. Ntabwo wavuga ngo ni ibireba umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ni kugarura umwuka mwiza hagati y'u Rwanda na Kongo. Ariko none ukaba wakwibaza ngo uwo mwuka wabaye mubi bitewe n'iki? Bitewe n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ihuje FARDC n'umutwe wa M23. hanyuma ari naho hava yuko FARDC cyangwa ubwo n'igisirikare cya Kongo, ariko RDC nk'igihugu muri rusange gishinja u Rwanda kuba u Rwanda rushyigikira umutwe wa M23. Akaba ariho ipfundo umuntu ashobora kwibaza ngo ni gute u Rwanda rujya kuganira na Kongo ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ipfundo naho ngaho rije. Ubundi bajyaga kuganira u Rwanda na Kongo, umwanzuro cyangwa imyanzuro igasohoka ari imyanzuro 7, 8, yewe ikaba myinshi kagera no mu 10, ngo u Rwanda rwemeye ibi, Kongo yemeye ibi, ariko kuri iyi nshuro nta kintu u Rwanda rwemeye, nta n'icyo Kongo yemeye. Umwanzuro wari umwe ureba ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, no kuba bahagaritse intambara kuva tariki ya 4 yego Kanama kugera igihe kitazwi. Ubwo no kuva ku itariki ya 4 Kanama mu mwaka 2024, ubwo ni ku cyumweru, kuba baraneza amatariki. Ukibaza noneho imyanzuro bafashe ni umwanzuro wavuga noneho ni numwe urebye muri rusange umwe, kandi noneho nawo waje unyura ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye n'ahandi habaga hari impapuro banasinye. Ariko hangaho banyuje ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Kandi iyi nama cyangwa se kuguhura hagati y'ibihugu byombi ni nyuma y'amezi 4. Yes, baheruka guhura mu kwa gatatu abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Nyuma yaho Perezida Tshisekedi ajyayo, avayo, ajya Perezida Kagame avayo, ariko hose ntago icyatangazwaga nuko ngo buri umwe yabaga yemeye guhura n'undi, ariko nyuma yaho baje kwemera. Ariko reka tugaruke kuri uyu mwanzuro wafashwe kuba bahagaritse intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Nagahenge kaje gakurikira uduhenge tubiri twashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tutubahirijwe natwo wavuga 100%? Ntabwo ari 100% ariko twarubahirijwe, kuko gushotorana ni biba bisanzwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero w'u Rwanda yatangaje ko abayobozi bitabiriye ibiganiro bya Rwanda bigamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, byanzuye ko impande zombi zihanganye mu mirwano zigomba kwihagarika. Kuva rero kuwa kabiri tariki ya 31 Nyakanga i Rwanda muri Angola hongeye guteranira inama igamije gushakira igisubizo iki kibazo cy'umutekano muke n'ibibazo rero by'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri ibyo biganiro rero uruhande rw'u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, mu gihe ku ruhande rwa Kongo yo yari hagarariwe nayo na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Therese Kayikwamba, ndetse hakaba hari na
na perezida wa Angola ari nawe umuhuza hagati y'ibihugu byombi Joao Lorenzo, byitabiriwe kandi akaba yarabyitabiriye nk'umuhuza, ariko na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola nawe akaba yari ari muri iriya nama mu cyumba cy'ibiganiro. Amakuru rero minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda yashyize hanze, iyo minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda yashyize hanze kuri uyu wa gatatu tariki 31 Nyakanga 2024 yavuze ko iyi nama ya kabiri iri ku rwego rwa minisiteri ku mutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yabereye muri Angola, yasojwe inama yanzuye ihagarikwa ry'imirwano hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo uhereye tariki ya 4 Kanama 2024. U Rwanda ruracyashikamye ku ntego yo kugera ku mahoro arambuye mu karere cyangwa se mu mahoro arambye mu karere binyuze mu gukemura ibibazo haherewe mu misi. Ibyo birahagije kuko nibyo u Rwanda rwatangaje. Byumva rero uko byagenze ejo intumwa y'u Therese Kayikwamba Wagner uhagarariye Kongo na Ruvendo Uhungirehe bageze Rwanda ejo kuwa kabiri mu gitondo. Bakigera Rwanda mbere yuko baganira buri wese Perezida Lorenko wa Angola ariwe muhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu bibazo by'u Rwanda na Kongo yagiye amwakira ku giti cye. Yego, akamwakira ku giti cye bakaganira, ubwo Nduhungirehe akamubwira position ibyo ashaka kumubwira, ibyo Lorenzo ashaka kumubwira, nawe akamubwira uko u Rwanda rubyumva nuko ruhagaze. Bararangiza bagasohoka bagafata ifoto na n'uyu nguyu Therese nawe bigenda uko nguko barangije bajya mu nama rusange. Icyaba rero kirimo aho ngaho umuntu yakwibaza ni iyi nama yafatiyemo uwo mwanzuro cyangwa nibyo baganiriye mu gitondo na Lorenzo. Iyi nama ishobora kuba yaraje ari ugusoza n'ubundi byamaze kugerwaho, kubera ko uvuze ko iyi nama rero yaba yarafatiwe mu mwanzuro kandi inama yaraje isa nk'aho abantu bamaze kuganira uruhande rumwe n'urundi ruhande, ibyemezo byaje gufatwa, ahubwo ahangaha ko ari kugira ngo abantu bahure imbona nkubone ibyo bemeranya babyemeranye, cyangwa se ibyo baganiriye hirya no hino babiganire bose barebana imbona nkubone, hanyuma banagira ibyo bemeranya abantu bose babibona ko banabone koko banahuye banicaranye. Ariko wavuga yuko iki cyemezo kuba cyarafatiwe muri iyi nama hano bwo byaba bigoye. Icyo kwishimira rero ni ubwa mbere i Rwanda haturutse umwanzuro mwiza wavuga ko urenze indi yose. Ubundi byari byo kwemera, bemerewe kuba bahagarika, bemerewe kuba buri wese yemeye ibyo wasabwa ariko ntibabivuge. Ubwo ibyo Kongo isaba u Rwanda byo ntabwo tubigarukaho cyane, murabizi Kongo ivuga ko u Rwanda rukwiye gukura abasirikare bawe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruti nabo dufiteyo, ku Rwanda nubwo rwasaba Kongo guhagarika ubufasha ihaye mu 2023 u Rwanda rugasaba na Repubulika Demokarasi ya Kongo ahubwo kudashyigikira na FDLR. Yes, kudashyigikira FDLR. Kubera ko nk'umwanzuro mu kwa gatatu mu byo bari bemeranyije harimo no kurandura uriya mutwe no guhagarika ubufasha baha FDLR nkura mutwe yitwaje intwaro. Ariko urabizi ko nanone ahangaha kuri iyi ngingo binagoye kuba Kongo yazayishyira mu bikorwa, kuko ukurikije ibyo minisitiri wo muri Kongo yavuze ejo bundi avuga ko FDLR ari abasaza bashaje rukukuri batabasha guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi u Rwanda rwo rukaba rubibona ukundi. Icyo se nicyo gituma bigorana, ahubwo cyangwa nicyo cyatuma byihuta kudahuza kuri iyo ngingo. U Rwanda ruvuga ko umutwe uhari kandi ufite imbaraga zo guhungabanya umutekano. Kongo ikavuga ko ari umutwe urahari yego ariko ni abasaza. None se umuntu akubwiye ati iyo ngiyo uhetse ni impyisi, wowe ukavuga ngo ni impyisi nibyo ariko nta menyo ifite, icyiza si ukuvuga ati impyisi rero udafite amenyo n'ubundi igiye kuyiheka ntacyo bimariye. Yego, aho kugira duteranye reka tuyikemure mu nzira wowe ufite ikibazo wifuza, kuko kuba uyiheka ukemera kuyihetse ariko idafite amenyo kandi igihe imbangamiye. Yego, numva aricyo cyaba Kongo iramutse iri muri iyo position nk'uko bivuga aho ngaho ibintu byaba byoroshye, kubera yuko u Rwanda rwaba rwabonye narwo ko Kongo ibyo basaba Kongo ibyumva n'ibyo u Rwanda Kongo irusaba u Rwanda mu gihe rwana rwo rwabyumvise, aho ngaho amahoro yagabanuka. Ariko biri imvugo z'abanyepolitike abanyepolitiki bagenda batandukana bitewe, ariko bafashe umurongo wo kugaragaza. Ariko mu minsi yashize twize kubona Kongo ifata umwanzuro n'abajenerali bayo bandikirana bavuga ko buri musirikare wese wa Kongo abujijwe gukorana na FDLR. Bivuze ngo byari bihari kandi umwanzuro ushyirwa mu bikorwa n'abantu barabifungirwa. Gusa nyuma ukurikije ubuhamya abantu batanga, haba bo muri FDLR haba bahe bagaragaza ko n'ubundi bakorana n'igisirikare cya FARDC ku mugaragaro, kuko bavuga ko n'ubundi intambara ibaye FDLR idahari intambara idashobora kumara n'isaha.
ahubwo ikibazo gihari ahangaha dushobora kwibaza M23 uyu mwanzuro irawubahiriza. nicyo nari ngiye kwibaza ahangaha kuko ntiyari iri mu biganiro imeze nk'umwana ufatirwa ibyemezo n'ababyeyi. Hari ibyo yigeze ijyamo se? Ntabwo yigeze bijyamo bya Rwanda. Hari rimwe yigeze ijya mu biganiro kuko na Amerika keretse Nairobi nibwo yigeze kujyayo ku buhuza bwa Kenyatta. Nairobi nawe havutse ikibazo icyo gihe twari kuganira n'imitwe yose twaje mwari korera mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo Kongo yigeze ivuga ngo yicaye ku meza imwe y'ibiganiro na M23. None ikindi umuntu ashobora gusoreza wenda kuri iyi nkuru yakwibaza nanone, ese ko ari umutwe umwe M23 nanone ni wowe wonyine mu burasirazuba bwa Kongo? Aya nawe iki kibazo ubwo nta icyo kibazo ugiye kukibaza waba uzanye ikibazo kindi kitari ngombwa. Ni ukuvuga ngo abantu barabaha inyamaswa mu ishyamba zibamo ni nyinshi ariko ntabwo zinganya ubushobozi n'ibibazo ziteza ntabwo ari bimwe n'ibisubizo byatanga ntabwo ari bimwe. Niyo mpamvu harimo imitwe irenga 200 ariko umutwe wa M23 hari undi mutwe wigaruriye ahantu hangana na M23. Oya ntawe. Hari undi mutwe ushyira ibintu ku meza ugasaba leta ati turasaba ko ibingibi bigenda ABC. Ahubwo banagiranye amasezerano. Umeze M23 n'amasezerano ntabyo nzi. Amasezerano bigize kugirana kera baheraho bavuga ibyo basaba. Ni umutwe wa kera wasimbuwe na M23. M23 ntabwo iricarana na leta ya Kongo ku ngoma ya Kisekedi. Oya ni ya Kabila kuko M23 iva kuri ayo masezerano. Yego. Y'umutwe wa mbere wa Rurankunda wagiranye na Laurent Kabila na Joseph Kabila Kabange. Nawe mu 23 ntabwo yicarana n'ubutegetsi bwari bwose ngo bagirane amasezerano. Niyo mpamvu igenda igaruka kuko yagarutse muri 2012 irarwana igira uduce igarura 2013 barayikubita iragenda irazima igarutse muri 2021 ariko ntabwo iricarana iyo niyivuga ivuga ayo masezerano ko atubahirijwe ariyo yatumye ivuka ikavuga n'andi masezerano bagiye bagirana na Tshisekedi mu buryo bw'ibanga atari igihugu atari igihugu kuko bavuga ko nayo bayigiranye mbere yuko afata ubutegetsi na cyagiye nyuma amaze kujya ku butegetsi ngo bagikinca se bamara ya mezi 6 ariko uribuka ko ntuza yabihakanye. Tshisekedi avuga ko hari ministre waje arabimubwira amubwira ko adashobora kuza kubonana nawe. Ubwo rero ikiba umuntu yakwishimira hano twebwe ntabwo turabafana b'intambara. Iyi ntambara ihagaze buri muntu wese yabyishimira. Buri ruhande ubu rugiye kugenda rurebe rwakwiga ku rundi ukaribaho ruzarunaniriza rwari kwiga ku rundi ukaribaho ruzarworohereza. Nibyo dutegereje gusa ikibazo kirimo cy'amatsiko no kumenya akagahenge kazarangira ryari kuko mu itangazo nibavuga niba bakora ibihugu bazahura bari biyemeje guhura bavuga ko bagombye ko banahuye nabo mu mpera zo ku kwezi ariko urumva kuva harabayeho ibingibi ntibagihuye kandi no kwezi kurashira uyu munsi. Ariko unavuga ko umutego ubutezwe Kongo ahangaha kuko Kongo yo niyo isabwa icyo yakora kugira ngo ikibazo gikemuke mu buryo bwa rusange. Kandi Kongo iramutse inetralije cyangwa yambuye ububasha n'ubushobozi FDLR kuko FDLR igarukwaho n'u Rwanda ikagarukwaho na M23. FDLR akaba ari nayo ituma u Rwanda rwinjira mu kibazo mu buryo buri direct. U Rwanda rero rukwisobanura impamvu rufasha M23 impamvu rushobora kuba rufasha M23 cyangwa rugomba kuba rwayifasha. Hazamo FDLR niza ku mwanya wa mbere kuba yiza guhungabanya umutekano w'u Rwanda akaba ari abantu basize bakoze genocide mu Rwanda. Ibindi biza bya kabiri by'impunzi nyinshi z'abakongomani ziri mu Rwanda zo guhohoterwa ibyo byose n'ubundi bishingira kuri FDLR kuko niyo yatumye byose ibibazo by'umutekano muke bivuka hariya. Ubwo rero muri iyi ceasefire tutazi izarangirira tutazi naho n'ikiba kiri kuyikorerwamo ntabwo nzi niba leta ya Kongo na Tshisekedi bagiye kwicara bagakemura icyo kibazo cya FDLR kuko mu gihe baba bagikemuye noneho nibo baba bafite uko baza napa handi cyangwa baza bafite ibyo bimpoza haba u Rwanda haba 23 bari hejuru yayo kuko bavuga ati twebwe ibyo mwadushinjaga bya FDLR byararangiye mwe murarwanira iki. Itariki ya 4 Kanama sikera igihe kizadusubiza. Oya itariki ya 4 Kanama se n'ubundi ko bari muri ceasefire n'ubundi bari mu gahenge Amerika kararangira haragakurikira gusa icyo umuntu yavuga ahangaha abantu bakwiye gusigarana mu bwonko n'ubundi ibi gukurikije uko ushinzwe ubutasi bwa Amerika aherutse kujya mu nteko bakabimubazaho bati ko wagiye mu Rwanda na Kongo wazanye iki mwakoze iki ko intambara ikomeje ati mubirekere ati twahisemo kubirekera Rwanda akaba ariyo ibikemura. Rwanda yempoje agahenge bivuge ko n'ubundi hari icyo Amerika n'abambari bayo bavuganye na Rwanda ndetse n'ibihugu byombi. Ntabwo wavuga ko imbwi bari bya Rwanda n'ubundi ne position cyangwa n'itegeko rya Amerika ry'agahenge rikomeje kugira igihe tutazi gusa Amerika yanze kubyivangamo cyane niba yarese iminsi 30 ikabigiye kurangira
iti reka twebwe tubivemo twikomereze bikomezwe na Rwanda bibi by'abanyafurika kuruta uko biba iby'Amerika. Icyo numva aricyo abantu basigarana. Ubwo rero katurebe bindi kuko nabonye Ububirigi bwashimye icyemezo cyane. Ushobora kwibaza ngo kubera iki Ububirigi, abantu bagomba kumenya ko igihugu cyakolonije u Rwanda kiba kirongera kikoloniza na Kongo, cyakolonije Kongo, ahubwo u Rwanda buriya Ububirigi ntabwo bwakolonije u Rwanda, bwabuhawe nk'indagizo y'Abadage. N'ubundi ruba rufite ijambo rinini hano mu karere Ububirigi, cyane byagera muri Kongo bikaba akarusho. Buriya nta mwanzuro Amerika yafata muri kano karere u Rwanda, Uburundi, Kongo itabanje kugisha inama Ububirigi. Ishobora kuwufata Ububirigi bugatanga inama ikabyanga, ariko Ububirigi buba bugomba gutanga aho buhagaze kuri icyo cyemezo. Kandi n'Ububirigi buri ku ruhande rwa Kongo n'ubundi naho ruhagaze, iyo ubona ruvuga n'ibitekerezo byarwo na kuri ku ruhande rumwe na Kongo. Iriya ni politiki none Ububirigi n'u Rwanda n'ubundi nabyo nubwo harimo ibibazo bya politiki by'abambasaderi iki, ariko n'u Rwanda nabwo warubana n'ubundi nk'inshuti n'Ububirigi nta kibazo gihari. Yes, reka rero ibibazo bya Kongo tubikomereze kuri iyi nkuru n'ubundi amasasu yumvikanye mu rugo rwa Joseph Kabila Kabange, akaba yarahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Rero amasasu yumvikanye mu rugo rwa Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu rugo rwe ruherereye mu karere ka Gombe mu murwa mukuru Kinshasa. Amasasu rero akaba yamaze iminota ibarirwa ku 10, yumvikanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 31 Nyakanga 2024 nk'uko byasobanuwe na bimwe mu binyamakuru bikora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Adamu Shemisi rero akaba ari umuvugizi w'umugore wa Kabila, Olive Rembe, yatangaje ko aya masasu yarashwe n'abapolisi barinda uru rugo rwe mu rwego rwo kuburira abagize agatsiko karemwe nabo mu ishyaka riri ku butegetsi rya UDPS, akaba ari ishyaka rero rya Kisekedi. Ako gatsiko rero ngo kakaba kitwa Les Forces du Progrès, ngo bashakaga kurwinjiramo ku ngufu. Urwo ni urugo rero rw'uyu umugore wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange. Uyu muvugizi w'uyu mugore yakomeje avuga ko Force du Progrès bashakaga kwinjira ku ngufu mu rugo rwe rwa Joseph Kabila, ubwo umugore we Olive Rembe Kabila yari ahari rwose, ngo yari ari mu rugo rugo. Niyo mpamvu amasasu yumvikanye muri ako garerero ka Gombe ku rugo rwe. Ibyo uyu mugore yahise aza kuganira n'itangazamakuru avuga ibintu byinshi, ndetse hari n'amashusho yagaragaye uburyo abantu binjiye mu rugo rwe. Uyu mugore rero asubiramo mu magambo ye ati ibi ngibi ndabishinja perezida uri ku butegetsi Felix Antoine Tshisekedi, niwe ari minisitiri w'umutekano mu gihugu, ministre de la défense. Uyu nta wundi ni Jean Pierre Bemba. Aba bantu rero ni bande? Ni abantu bagize umutwe witwa JLM, nibo bashatse kwinjira mu rugo rwa Joseph Kabila. Kugeza hashize igihe hano tubabwiye inkuru yuko hashize igihe nta muntu uzi ahantu Joseph Kabila ari, ariko Joseph Kabila akaba yaravuye muri iki gihugu ashinjwa kuba nawe ari umwe mu bari hafi b'umutwe wa 23, cyane ko yaba yarafashije mu ishingwa rya AFC cyangwa se rya huriro Alliance Fleuve Congo. Iki gihe rero asohoka mu gihugu byavuze ko agiye muri Afurika y'Epfo kwiga, ariko nta kintu kigeze kivuguruza cyangwa ngo cyemezwe aya makuru. Inshuro ya kabiri rero urugo rwari rutewe. Aba bantu rero ni umutwe uvuga ngo bya bindi tujya tubabwira hano, ya mitwe ibihari ishingwa ibihari nkuko uziwumva za Wazalendo, nkuko mu Rwanda mwabonye intera hamwe, umutwe ukaba uhari, ariko hari imbonera kure nazo ujya kugereranya. Imbonera kure zo zirazwi, ariko akaba ari umutwe wigaragambya, ariko ubona ko ufite aho uhuriye n'ubutegetsi. Yego, ni nk'igikoresho. Aba rero nibo binjiye muri uru rugo, binjiramo ari benshi, gusa icyiza ntabwo bageze ku ntego yabo. Uyu rero yazanyemo Jean Pierre Bemba gute mu gushaka kumushinja ko abifitemo uruhare. Jean Pierre Bemba yagiye kubaka hafi y'urugo Kabila atuyemo. Inyuma yaho mu kujya kuhubaka, kubera imbaraga yari afite, aca umuhanda ku rugo rwa Joseph Kabila. Uyu mugore rero ati guca inzira, tubonye icyo washakaga ko abantu batwinjirira mu buryo bworoshye. Ako nanone ukibaza muri Kongo ibintu bihaba, nibyo navuze ati buri wese yakigera kabisa, bimeze nk'urugo rutagira umutware, rutagira nyirarwo.
Joseph Kabila niwe mu perezida wenyine banamwita intwari ya demokarasi kuko niwe wenyine muri Kongo wakoze amateka yo gutanga ubutegetsi mu mahoro akavaho agategura amatora aranagenda ajya ku ruhande ntiyongera no kugaragara nubwo ibibazo yateje ni byinshi byo kutavuga abantu be b'inshuti ze barimo ba Corneille Nangaa n'abandi bari hafi ye inshuti magara ukabona bagiye muri AFC nabo bayitangije agaceceka kuba wabitandukanya rero na Kabila nabwo byari bigoranye. Uyu mugore rero ati ni Imana iturinze ariko ni ikibazo kuba turi ahangaha ubutegetsi abantu Joseph Kabila umugabo wanjye yazamuye bataragombaga kuba banazi aho ikoti rigurirwa ubu bakaba baryambara akaba aribo bashaka kuba batugirira nabi. Yego ariko ibingibi n'ubundi bwo bimeze gutya ariko nanone ku rundi ruhande umunyabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi Augustin Kabuya we ahakana bivuga yuko hari aho baba bahuriye n'ibi bikorwa. Bizagaragarira mu rubanza kuko twabonye abagiye gutera kwa Vital Kamerhe barafashwe nubwo bo profile zabo zagaragaye ko n'ubundi abantu barwanyaga ubutegetsi ariko hano ho biragoye kuba urugo nka ruriya rwagakwiye kuba urugo rurinzwe cyane kuko Joseph Kabila n'ubundi ni umusenateri avi ubuzima bwose n'abaye perezida agombye hari n'icyubahiro ahabwa n'ububasha n'ubundi cyubahiro aragifite kuko afite umwanya muri se n'uburinzi kuba arumva yanaterwa nanone ni icyasha nanone no ku gihugu. Ikindi ukareba context bibereyemo ni context yo kuba hari haruhiye mwuka muri Sena bagiye gutora abagize biro ya Sena ntabwo bari babatora kandi bafite intebe ihoraho bafite intebe ihoraho oya usibye no kuba bafite intebe ihoraho niyo atakwiyamamaza ariko agomba kugira influence kuko abantu bo muri DPS cyangwa muri Union Sacré bamaze iminsi bahura bareba abo bakwitoramo bayobora Sena ariko kuba mwebwe mwakwifata mukajya ku ruhande mukazana ikipe yanyu na Joseph Kabila ari umuntu nawe ufite ikindi cyane kinini cy'abantu bamushyigikiye mutazi icyo bivugaho nanone ibyo byose wabihuza gusanga iyo nteko itagera ku ntego zayo wabihuza ko bishobora kuba biro iyo rero niyo context ugomba kureberamo ibintu. Yego mu Rwanda rero tugarutse gato nuko iyo nkuru twari tuyinyuzaho ko nayo ifitanye isano na Kongo twagira ngo tuvire muri Kongo rimwe mu Rwanda twagira Yezu wari waragizwe umwere ku byaha bya jenoside yakatiwe gufungwa imyaka 20 mu bujurire mu minsi ishize nibwo yari yagizwe umwere. Urukiko rero rw'ubujurire i Kigali mu Rwanda rwatangaje ko Wenceslas Twagira Yezu ahamwa n'ibyaha bya jenoside rumukatira gufungwa imyaka 20 muri Mutarama mu mwaka 2024 Twagira Yezu imyaka 56 y'amavuko yari yagizwe umwere ku byaha yaregwaga mu mwanzuro w'urubanza rwamaze imyaka rucibwa n'urukiko rukuru. Mu mwaka 2018 Twagira Yezu rero yohererejwe n'igihugu cya Denmark aho yafatiwe ngo akurikiranwe n'inkiko zo mu Rwanda ku byaha yashinjwaga byo kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 akaba rero hari ahantu 7 yashinjwaga kuba yaragizemo uruhare muri umutwe duce 7 ahantu hatandukanye mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi harimo rero nahahoze muri kaminuza ya Mudende kuri Kiliziya Gatolika ya Busasamana ahitwaga muri commune Rouge ndetse no mu tundi duce dutandukanye two mu karere ka Rubavu nguni muri Gisenyi y'ubu ngubu. Urumva rero ko yari rakatiwe yari yaragizwe umwere bagakatirwa imyaka 20 niho ibintu byaje rero kuba bikomerera. Urukiko rero rwo uyu munsi nibwo rero hagaragaye ku rukiko rero uyu munsi hagaragaye abahagarariye na Denmark yamworohereje. Uyu Wenceslas Twagira Yezu ni umuntu wari ukoze amateka kuko buriya mu Rwanda abantu boherejwe n'ibihugu byo mu mahanga baza kuboranira mu Rwanda bahamwa n'ibyaha benshi kuko no kugira ngo igihugu kikohereze no kuba kigukore muri icyo gihugu no kuba kibona ko dosiye yawe harimo ibintu bifatika bishobora kuba byaguhama kigahitamo kuba cyakohereza. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri hari undi muntu ntabwo ndi kumwibuka amazina neza nawe yagizwe umwere ku cyaha cya jenoside ariko ibindi byaha biramuhama warafunzwe. Yego warafunzwe ariko uyu we yaregize umwere ku byaha bya jenoside n'ibindi byaha yashinjwaga aranafungurwa ko yoherejwe 2018 mu kwa mbere no mwaka urukiko ruramufungura rumugize umwere. Mu bacamanza 5 bamuburanishaga 4 bari bemeje ko ari umwere umwe arabyanga umwe arabyanga. Ubwo rero mu rukiko kuntu bigenda bareba majority baremeza iki baremeza ko ari umwere aragenda. Uyu rero yaburanaga avuga ko jenoside yabaye atari mu Rwanda ku byo byahavuga yakoreye ku Gisenyi byabaye adahari ariko ntagaragaze icyemeza neza ko atari mu Rwanda
kandi icyo gihe biba ari nacyo bisaba proof. uwo mucamanza umwe yashingiragaho atumvikana n'abo bacamanza abandi bane. Yego. Ati genda abona ibisobanuro atanga ko utari mu Rwanda Nta gihamya. bitumvikana. Uyu rero nyuma y'uko asohotse muri gereza mu kwa mbere yaje hanze, ubushinjacyaha burajurira no kujya mu rukiko, akajya atakambira umucamanza ati mbayeho nabi, ati ndi mayibobo, Yego. ati munsubize muri Denmark nisubire mu buzima bwanjye, ati simfite ahantu mba, simfite ibyo kurya, simfite ibyo kwambara, ati n'ibibazo kuko yaravuye muri gereza. Abantu bamuzi muri gereza ngo yari pasiteri, wigisha ijambo ry'Imana, witurije. Ubwo rero ubushinjacyaha bujya kujurira mu rukiko rw'ubujurire. Urukiko rw'ubujurire buti wa mugabo we zana pasiporo wahambukiyeho cyangwa resepase cyangwa permis de residence wari ufite icyo gihe, niba rugiye no mu butumwa bw'akazi yerekane ko kuko icyo gihe jenoside yabaye utari mu Rwanda. Abacamanza bo mu rukiko rw'ubujurire bati ibintu uri kuduha turabona bitagaragara neza ko utari mu Rwanda. Bamwe mu bunganira rero uyu Wenceslas bati ibintu bibaye nagahomamunwa, ntacyo twabitangazaho, reka dutegereze turebe. Gusa mu rukiko rw'ubujurire bisa naho ari rwo rwego rwa nyuma rwo kuba wajuririramo cyangwa waburaniramo. Igisigaye ubu ngubu kuri Wenceslas ni ukuba yajya kuburanisha urubanza ku mpamvu nshya mu rukiko rw'ikirenga, cyangwa agaca mu nzira zisanzweho zo kwandikira umuvunyi na perezida w'urukiko rw'ikirenga, cyangwa se ubugenzuzi bw'inkiko ubereka akarengane kabaye mu rubanza rwawe, urubanza rukaba rwasubirishwamo ku mpamvu z'akarengane. Yego, uri waraje rero mu Rwanda woherejwe n'inkiko zo hanze, ubwo ngubwo tuzamumenya. Yes, ubwo rero ni ibingibi kuri uyu muntu wahamijwe icyaha cya jenoside, ubona ko bigoye kuba yajurira mu nkiko zisanzwe. Urubanza rwasubirishamo kuri iyo mpamvu y'akarengane gusa. Urumva rero igishoboka ku myaka 56, ubwo mu gihe bitakunda ubwo no kugenda imyaka 20, ubwo babari ngiye yaramazemo kuva 2018 urumva n'imyaka 6. Imyaka rero 6 kugeza muvanyemo 20, imyaka 14 yabasigaje ku gifungo yaba yakatiwe. Yavamo afite imyaka 70. Ntago baragihe umuntu azafungurirwa kuko impamvu zifungurwa zishobora kwiyongera, zishobora guhinduka atari uko ubwo bariye ku bihari uyu munsi. Yego. Amoko twigarukire dukomeze rero inkuru zo mu Rwanda, tujye kuri iyi nkuru mu karere ka Musanze hari insengero rwose ari hashize imyaka hafi 4 makuru y'insengero atongera kugaruka ko zifungwa kiretse mu minsi mike. Niwe nigeze kubona muri Kigali rwari rwafunzwe rumwe, ariko urumva rumwe ntago ruba rwabaye muri cyane. Yego, mu karere ka Musanze rero insengero 185 zitujuje ibisabwa zafunzwe n'ubuyobozi bw'aka karere. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bufatanyije n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB bwemeje ko bwafunze insengero 185 zitujuje ibisabwa mu nsengero 317 zibarizwa muri kariya karere. No kuvuga ngo insengero zafunzwe zirenga 50% ziziri muri kariya karere. Iyi ntago tuyitindaho. Mu karere ka Musanze hari insengero 317. Akarere ka Musanze abantu babyumve neza gafite imirenge 15. Mirenge 15. 15 urujye kuvuga yego nta kibazo nibyo. Kakagira utugari 68. Ubwo 317 kugabanya 15 turebe insengero ziri mu murenge. Ugabanyije 317 ugabanya 15. Urumva ushobora gusanga ari 20 na rumwe. Muri murenge. Muri buri murenge. None washyira mu kagari 317 kugabanya 68. Muri bo twabonye 21 mu murenge, mu tugari 68 uraza gusanga mu kagari harimo nibura insengero 4. Noneho ukareba abaturage batuye Musanze bonyine. Banyarwanda, ibintu bisabwa urusengero, parikingi, ubanza usome neza urebe ikintu bazifungiye. Ibintu bazifungiye rero mu bisabwa. No kutagira parikingi, ubwira bumeze neza. Izi nsengero 185 zo mu karere ka Musanze zafunzwe biturutse ku bugenzuzi bwakoze na RGB n'akarere ka Musanze, aho barebaga niba ahantu hasengerwa hujuje ibisabwa birimo ubumenyi bw'abayoboye izo nsengero. Abantu bane mu kagari bafite lisanse mu bintu bya teoloji byo kuyobora insengero. Bane mu kagari. Komeza. Isuku yaho. Yego. Parikingi. Yego. Ubwiherero. Yego. No kuba hari umurinda nkuba.
umurindankuba wowe urumva wakagombye kuba hari kamemere kuri iyo nzu ingana gutyo. Oya reka nta kibazo, ibi bintu tubirebe, ibi bintu tubihuza n'ubuzima bw'abari abaturage ba Musanze mu buryo bwagutse. Insengero enye mu kagari, yego, abo zirabona ubushobozi bwo kuba buri rusengero rurahemba umuntu ufite lisansi muri teolojiya, zigira parikingi, zigira isuku ihagije. Ubwo nukuvuga ngo zifite abapuranto bahoraho, zifite iki, batera indabo, bakubura n'amasuku na jaride n'ibiki. Ibyo bintu byose birakunda mu kagari ku nsengero enye. Biragoye. Ese izo nsengero zirabona abantu, abayoboke bitabira bashobora gufata mu nshingano ibyo bintu byose, bakaba babishobora kubishyira mu bikorwa bivuye mu maturo n'iki? Uramutse ufashe bari abaturage twavuga batuye akarere ka Musanze, ugendeye ku ibarura rusange ry'umwaka wa 2022, n'abari abaturage 368,867. Ngaho gabanya muri ba baturage tubonye muri za nsengero tubonye, ubone buri rusengero rwaba rufite abantu bangahe. Aba bantu bafite ubushobozi bwo kuba bakora ibi bintu. Ahubwo se abo baturage batanga ayo maturo kugira ngo izo nsengero bazifashe kubaho no kuzuza biriya bisabwa. Aho niho rero ufashe bari abaturage ukareba za nsengero zose zihari hariya kuri bari abaturage, ukagabanya za nsengero zihari 317, ukareba abaturage ngo buri rusengero rwa rufite abanyamuryango cyangwa se abakristo bangana gute. Ubonye ko haba hari abaturage 1000 byibuze basaga. Abaturage 1000 iyo ugarutse mu ibarura rusange ry'abaturage ubona ko abakristo bagenda bagabanuka. Abantu batafite aho basengera umubare ugenda wiyongera. Hano urashyiramo abasilamu, yego, ushyiremo kangahe kwijana se ni bakeya cyane, ushyiremo n'abandi bantu. Ibi bintu rero by'insengero kuba babigabanya, leta ayo kubiganira na Karindi Jabo, hano hari leta igenda ifata ibyemezo bitewe n'igihe na periode, bitewe n'ikigezweho n'ibikenewe, kuko ntabwo igihe bari barazihagarikiye hari inkundura nyine yo kuzihagarika zitujuje. Ariko nyuma yaho abantu bagiye baca muri humye, barongera gakora ntawe bahaye uburenganzira. Uribuka Perezida Kagame muri uno mwaka ushize ajya mu Kidaho, nabwo akagenda agahura n'abantu, agaca ku bantu ati bano bantu bari mu biki, ati bari mu masengesho. Yego, ibi usanga abantu birirwa mu masengesho, birirwa mu ki, kuko uyu muntu izi nsengero ukuntu tubonye ari nyinshi, buri wese ufite urusengero akoresha imbaraga z'umurengera kugira abone abantu azana mu rusengero, n'ibyo bamuha kugira ngo urusengero rubeho, kuko insengero nyinshi zitunzwe n'abakristo bazo. Ikindi bati insengero muri inkuru nuko utayisomye hose, hari insengero usanga zikorera mu tubari, ku manywa n'akabari, ku manywa n'urusengero, nijoro n'akabari. Hari zikora mu baturage rwagati, ugakurikiza ibintu tumaze iminsi tubona ku mbuga nkoranyambaga. Ntibanarebye noneho byande by'urusaku, nabyo birimo sound proof. Ugakurikiza ibintu tumaze iminsi tubona ku mbuga nkoranyambaga, njyewe shitani yarantumye, njyewe Imana yarantumye, ukabona akavuyo kari muri ibi bintu by'Imana, n'abahanuzi b'ibinyoma, ukabona ibintu birimo akavuyo kari muri aba bantu bita abakozi b'Imana, kuko bikwiye guhabwa umurongo. Noneho ubundi urebye n'ibibazo umuryango nyarwanda ufite, aya madini n'amatorero yakogombye kuba agira uruhare rufatika koko mu gufasha umuryango nyarwanda, ariko urebye uruhare rwabo usanga atari runini. Uruhare tugiye kurebera ku madini akomeye rurahari. Ugiye kurebera kuri ADPR, ukabona amashuri afite, ukabona inkunga itanga mu mibereho myiza y'abaturage, muri Girinka mu gufasha abana kwiga, mu gufasha abana mu mirire mibi, ukareba kuri Kiliziya Gatolika, ukareba ku Badventiste, ukareba ku Basilamu n'andi make yari aho ngaho. Ariko wareba kuri aya yandi avuka buri munsi, imiryango ishingiye ku myemerere. Wanagaruka noneho n'ibibazo by'amakimbirane mu miryango, kandi abo bose baba basenga. Ahangaha rero abanyamadini bagakwiye kureba uburyo niba ari ukubihuza n'itegeko rigashyiraho, niba hagati y'urusengero n'urundi hakwiye kuba iki, kuko nanone n'ubushobozi bw'abanyarwanda dukwiye kubureba. Kuvuga ngo urusengero rwose ruragira sound proof, zirahenze ntago kubivuga biroroshye. Urumva impamvu bashyiraho izo kondisiyo ni ukugira nyine ruba ari urusengero rufatika. Nawe niba wiyemeje uzuje wakenyeye wikwije, nta bintu byo kuza guteka imitwe no kunyunyuza abantu imitsi. Tukiri ku nkuru zifitanye isano n'u Rwanda, nyemerera tuvuge no kuri iyi nkuru y'umunyarwanda y'imyaka 17
ushinjwa kwica abana abateye icyuma mu Bwongereza rero akaba rero uyu mwana yaramaze gutabwa muri yombi akaba ari umwana w'ingimbi wafashwe yakurikiranyweho kugaba igitero cy'icyuma ku bana bo mu gace ka Southport wabaga mu mudugudu uri hafi aho ngaho. Umuryango we ngo akaba ari umuryango we ngo umuryango ni mwiza rwose nk'uko bivugwa n'abaturanyi b'uwo muryango utuye mu gihugu cy'Ubwongereza ariko uyu mwana w'imyaka 17 wavukiye Cardiff ni mu Bwongereza nyuma y'uko umuryango we uvuye muri Afurika ukimukira mu majyaruguru ya Massasoit mu myaka 10 ishize rero uyu mwana niwe waje gukora aya mahano. Ni polisi ya Massasoit rero uyu mwana waje gukora aya mahano nk'uko polisi ya Massasoit ibivuga rero. Massasoit ni Liverpool mu Bwongereza. Yego Liverpool hariya za Everton na Liverpool bakunda umupira barabizi ko ari na derby yitiriwe uyu mujyi umugezi. Yego yavuze ko uwo mwana w'umukobwa wa gatatu ufite imyaka 9 yapfuye mu rukera rwo kwa kabiri abandi bana babiri rero b'abakobwa bapfuye kuwa mbere bari bafite imyaka 67. Uyu mwana w'imyaka 17 rero ufite inkomoko mu Rwanda akari uri gushyirwa mu majwi cyangwa ukekwa kugira uruhare mu rupfu. Umwana w'imyaka 17 w'umunyarwanda bayi wa kabiri ukoze amahano ku mugabane w'Uburayi mu myaka nk'itatu ishize. Hari undi munyarwanda nawe wavuzwe ko yatwitse insengero mu kiliziya mu Bufaransa nabaza gufatwa. Ubwo rero sinzi ku banyarwanda iyo bibaye abanyarwanda baba hanze ikihutirwa ni ugutangira uyu nuwahe. Yego aba hano mu ruhe rwego aba mu yajati hari numvigize kumva uyu mugabo wiyamamaje kuba president Mpayimana Philippe abashyiraho mu bice bitatu ati ni intore cyangwa ni ikigarasha cyabikoze cyangwa ni igipinga. Ubwo rero nicyo kintu abantu bahita bihutira abanyarwanda bari muri ibyo bice nabo batangira gusa nkaho bagiye kubaza mu kihe gice kugira ngo tumenye ukuntu kandi ikiba kiriho nuko wari umunyarwanda gusa ntabwo waba ari ikintu cyo gushyigikira oya si n'ibintu byiza ku gihugu gusa uyu muntu buriya iyo ibikorwa nk'ibi ngibi gifata nk'igikorwa cy'iterabwoba kibaye ikintu bareba aturuka he. Bari babanje gukeka umuntu wo muri Syria wo mu idini ya Islam mbere ubu rero baje kuzana amakuru y'ukuri basanga ntibihura ntabwo ari we basanga ni umunyarwanda niyo mpamvu tubigarutseho. Yego ngira ngo twakomereza mu gihugu cy'u Burundi aho hari urujijo ku bantu 4 barimo n'umusirikare w'u Burundi batoraguwe mu gace ka Kibira bapfuye. Banga barumva rero abantu 4 batoragurwa gutyo gusa. Kana gace kegereye ishyamba gakunda kuvamo abantu bapfuye bikanavugwa ko ababica cyangwa abagenzura kano gace bakunda kuhagaragara bitwaje ibikoresho bya gisirikare imyenda imbunda iki baba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda neza gitandukanye n'ikirundi bikakeka ko rero ngo ari mu mutwe wa FRN umwe n'ubundi wigeze kuza gutera muri Nyungwe uciye i Burundi no muri Kongo. Iyo mirambo rero ni umutwe wari uyobowe na Paul Rusesabagina umwe wahaye imbabazi na Perezida wa Repubulika. Mu bapfuye rero ngo harimo umusirikare gusa ngo bikavugwa ko inkuru ya Rwanda Tribune ikavuga ko bapfuye bari bafitanye ikibazo ngo cy'amakimbirane cy'inka bari bakuye mu Rwanda niba bari bazimbye niba bari baziranguye bazijyanye i Burundi akari byo biza gutuma bicana kugeza ubu ngo ariko ntiharamenyekana bagize uruhare mu urwo rupfu rwabo. Polisi y'u Burundi ivuga ko gikomeje iperereza kugira ngo amenyekane bagize uruhare muri ubwo bwicanyi. Kibazo ibi biraba leta y'u Burundi nta na rimwe ndabona iperereza ryajyo ntabone nabona ryazigeze ku oya inavuga ngo mu ishyamba rya Kibira dufite abantu tutazi niba ari FRN kayivuga niba ari iki kuko ariko hakunda kugwa abantu kandi imirambo ikagaragara kuko ntabwo wahimba umurambo ubugaragara. Urumva niba haba n'ubwicanyi nk'ubu ngubu bukaba rimwe bukaba kabiri hagombye kuba hanibandwaho hagashyirwa uburinzi bukomeye n'abaturage bakagira ibyo basabwa kubahiriza ndetse na leta ikashyira n'imbaraga mu gucunga umutekano. Ni ibibazo rero by'umutekano Burundi cyane muri iri shyamba rya Kibira u Rwanda no kubifataho seriye kuko niba mu ntara Kibitoke kandi hari imbibi n'u Rwanda bavuga ko abantu bari bavuye mu Rwanda rero bagize mu minsi iri imbere ushobora kumva umuntu akubwira ngo nabuze umuntu byagenze gutya mu gihe harimo abagenda bakagwa hariya umva niba ari ubujura bw'inka bw'amatungo iki kuko no mu minsi yashize ibibazo byo abantu bashobokaga mu mupaka w'u Burundi bakaza kwiba mu Rwanda byagiye bigaragara cyane. Leta y'u Burundi rero yagakwiye gufata umwanzuro ikagaragaza ikibazo aho kiri niba koko aba bantu bavugwa niba ari FRN
abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda niba ibacumbikiye cyangwa niba ntaho bishingiye ari ibivugwa n'ibinyamakuru nabyo biba bifite icyo bishingiraho cyangwa ababaha amakuru baba bafite icyo bagamije. Tugere rero i Bugande rero imyigaragambyo irakomeje ku bacuruzi barimo kuvuga ko bigaragambiriza imisoro iri hejuru mu gihugu cya Uganda. Ejo twabasomeye inkuru y'abahagarariye abacuruzi bavuga ko uyu munsi bagomba kuba batangira imyigaragambyo yo gufunga amaduka yabo. Imyigaragambyo bagombaga kuba mu mahoro kuko bavuga ngo basuzuguwe na minisitiri ushinzwe mu murwa mukuru wa Kampala abitumwe na Perezida Museveni kuko bagombaga guhura na Perezida Museveni kuri uyu wa 31 bakaganira ibijyanye n'imisoro ku buryo bagomba gutanga fagitire mu buryo bw'ikoranabuhanga ibyo mu Rwanda bamenyereye nka IBM n'ibindi bijyanye no kwinjiza ibicuruzwa mu gihugu imisoro. Ubu buryo bari bahinduye bw'imisoro kugira ngo basoreshe ikintu ku kintu ahubwo bagomba gupima ku biro. Aba rero bahisemo kuganira na Perezida Museveni baganira bwa mbere bamugezaho ikibazo. Museveni arabwira ati rero tuzongere duhure ku nshuro ya kabiri. Aba rero bagombaga kongera guhura na Perezida Museveni ababwira ko agomba kuganira n'abajyanama be mu by'ubucuruzi. Arabwira ati rero reka tuzongere duhure undi munsi. Ahantu rero bagombaga guhura bwa mbere babwira ko bari kuhavugurura bahana itariki ya 31 Nyakanga ariyo y'uyu munsi. Bagiye kugera minisitiri ushinzwe Kampala bohereza voice note n'agasuzuguro k'ikirogera ati ntabwo muzabonana na Perezida Museveni kuri ya tariki ya 31 ati kuko abantu mwagombaga guhurira baracyari kuhasana ati mureke tuzahura ku yindi tariki nijya gushyirwaho muzayimenyeshwa. Aba rero nayo bahita barya karungu batera dusuzuguye kamwe tugomba kujya kwigaragambya ati perezida agakwiye kutwandikira mu buryo buri fomo nkuba twanahuye tugahana itariki cyangwa akabishyira kuri Twitter ahantu ariko kutwohereza voice note none bafitemo abayobozi babo bahagarariye ati kandi bigakorwa na minisitiri ushinzwe Kampala ari ikibazo cy'abacuruzi bareba igihugu cyose ari nabo batunze iyo Kampala oya igihugu cyose kuko abacuruzi baba mu gihugu cyose kandi imisoro ntabwo ireba ba Kampala gusa yegurira igihugu cyose barani nko kwavuga ko bahagarariye abo ngabo ari kurumva ko hagombye kuba hari uburyo bwa communication bwakoreshejwe neza kugira ngo bidaca n'igikuba ukababwira mu buryo bwiza birahindutse n'igihugu kugira n'impamvu nyinshi nabo wabubashye ati rero natwe tugomba kwereka ko turi abantu bagaciro b'ijambo ati twerekana natwe igihugu aho duhagaze mu gihugu ijambo ryacu bati turafunga amaduka yacu guhera kuri 31 atari ko turabikora mu buryo bw'amahoro ati ushaka afunga iduka rye arihagarara iruhande cyangwa afunga iduka rye yigumire mu rugo. Kona ko muri Uganda ntabwo wavuga ko ibintu bikomeje kugenda neza uyu munsi rero bamwe bayafunze za Nasarod za hariya za Mukwano bafunze bamwe ariko abandi barafungura ntabwo yitabiriwe n'abantu benshi ukurikije bamwe bafunze bahagarara rwose hejuru ku ma etage ku maduka yabo abandi baragira abangaba rero baravugaga bati twebwe mu gihe Museveni yaratubwiye ngo tuzongera duhure twari twahisemo kuba bamwe turetse kongera kurangura mu gihe tutari twamenya ahantu ibintu byerekeza aduha igihe kinini turakihanganira dukomeza kurya igishoro cyacu kuko ntabwo twakoraga ati ntabwo tubukomeze kurya igishoro tutazi uko gahunda zimeze ati naze tubonane atubwire nibo musoro ahukuyeho nibi ngibi bya IBM tumenye uburyo turi butangire kujya tubikoresha. Ubwo rero nuko Uganda ababibaza bati imyigaragambyo yabaye ariko ku bantu bamwe abandi bifungurira amaduka barakomeza kuko hari imyigaragambyo ukora akaba ari wowe uhomba ushaka gucuruza ufitemo imari mu iduka hari niba biri bupfe yego. Ayo niyo makuru yavugwaga mu karere u Rwanda ruherereyemo umuntu arebye mbere yuko tuva muri Afurika ngo tujye kwa Ismail Haniyeh muri Sudani habaye ibintu bidasanzwe. Perezida w'inzibacyuho w'iki gihugu nawe yarokotse urupfu. Muri Sudani ubona yuko kuva Bashir yavaho amahoro akomeje kuba inzozi. Bazi ko rero hari impande zihanganye bazi ko hari impande zihanganye muri Sudani. RSF Rapid Support Force umutwe w'abajanjawidi uza guhinduka umutwe urwanya ubutegetsi. Ni intambara igiye kumara amezi 16 abantu bahanganye. Umutwe uyobowe n'uwitwa Dagalo na perezida rero w'inzibacyuho w'iki gihugu yagiye gusoza amasomo y'abasirikare haza drone haza drone irakubita yicamo abandi bantu gusa we ararukuka. Ibi bibaye nyuma y'igihe gito Amerika ivuze ati rero abantu mwe muhanganye amezi 16 mu Rwanda ni menshi mureke muze muhurire muri Switzerland izurici mu mukuru w'amahoro datwe nk'Amerika tubabahuza muganire. Iyi Rapid Support Force ya Dagalo ibyemera ku munota wa mbere twe tuzitabira twose tuze tuganire. Leta itinda gusubiza mu gihe rero ejo yasubije yari yashyizeho condition iti twe tuzaza muri ibyo biganiro ari uko abo bantu bo mu byihebe bakuyeho
bahagaritse intambara bakarekura n'uduce tumwe bafite nibwo tuzaza tugatangira ibiganiro. Ariko uyu Abdel Fattah al-Burhan uyoboye Sudani by'inzibacyuho ntabwo byari bizwi ko ari umwe mu baza itabira ibyo biganiro cyangwa niba azohereza. Ababikurikiranira hafi rero bati n'ubundi yari intambara yateguwe yo gukuraho Bashar, urabizi ukuntu byagenze, ariko byibuze baramukuyeho ibibazo biriyongeraho kugira ngo bigabanuke. Byagombaga kwiyongera kuko hari ibibazo muri Ethiopia by'Iriadamu, hari ibibazo muri by'abantu baba Muslim Brotherhood bari batangiye kugenda bafata ibibazo, urabizi ukuntu Morsi yavuyeho mu Misiri. Uyu mugabo rero uyoboye RSF avuze ko nyine rero abajanjawidi bashinjwa genocide muri Sudani mu ntara ya Darfur. Aba bantu usibye icyo kibazo aba Abdel Fattah al-Burhan uyobora n'agatsiko ke n'abantu bayoboranye abazungu babafata nk'abantu b'intagondwa za Kisilamu bafite aho bahuriye n'abitwa ba Muslim Brotherhood, abantu batagezweho muri politiki igezweho y'isi mpuzamahanga. Aba rero badagaro bagafatwa nk'abantu baba progressiste, aribo za Amerika n'Uburayi baba bashaka abasilamu batari intagondwa, ariko bakagongwa no gushaka kubashyigikira ku mugaragaro kandi ari abantu bashinjwa genocide kubera yuko hari ibyo bashinjwa kandi za Human Rights Watch muri raporo zabo zose bakagumamo, kuko babonye ko niwe muntu wakoze ingendo nyinshi, anaje mu Rwanda, anajya Kenya, anajya South Africa, anagira hehe, ariko kuba ibihugu byamushyigikira ku mugaragaro ni ikibazo kubera ibyo byaha ashinjwa bya genocide iki. Ariko politike yabo kuba atari abasilamu b'intagondwa umuntu yabivuga entre guillemets. Ibi biganiro rero ubona ko byari biteganyijwe, ntekereza ko bikomwe mu nkokora kubera ko byateganyijwe tariki ya 14 Kanama. Nta tangazo rirasohoka ariko bishobora nanone kuzamo ibibazo kubera yuko bashobora kuvuga ati abantu tujya kumvikana n'ubundi turabona nta bikigoranye. None se ibyo tubasaba n'ibyo bakora. None se iyo abantu bahanganye nyine abantu baba bahanganye, kuva uvuga ngo tuzaganira ntibivuye ko guciye icyuho yakumena kandi ikindi buriya ibyo kumvikana se niki no kugira ibyo mwemeranya. Uzima mwemeranya nuko haba habuze uruhande runesha urundi ku mugaragaro. Iyo rero ngiye nkuciye icyuho nkakunesha, ibyo by'ibiganiro ndavuga ati byijyanimo ntabyo ngishaka. Niyo mpamvu rero ndavuga ngo nk'uyu Burhan iyo bamwica iyi byari kongerera agaciro aba bantu bo muri RSF ndetse no kugaragaza ko intambara bayikontorora, kuko n'ubundi birebye buri ruhande rufite agace rukontorora. Aba ngaba bakontorora Darfur n'umurwa mukuru Khartoum, bose bawurimo, ukajya no mu yindi mijyi ikomeye bose baba bahanganiyemo. Gusa kuvuga ngo 14 birahari, iyo mishyikirano irahari Zurich ntihari kuko ni imishyikirano muri yatumijwe na Amerika, ntabwo ari abangaba bayishatse, nubwo bo kwa Burhan bari bashyizeho condition, ariko ntabwo bavuga ko ibi bizatuma iyo mishyikirano itaba, kuko ari RSF ntabwo iratangaza ko rero tuguye icyo gitero nubwo ariyo igishinjwa. Muri Iran rero habyukiye inkuru idasanzwe rwose, inkuru y'akababaro yababaje cyane. Hamas, umuyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh akaba yicirwa muri Iran yitabira umuhango wo kurahira kwa perezida mushya wa Iran. Ismail Haniyeh niwe wari umuyobozi mukuru wa Hamas ku rwego umuyobozi w'ikirenga, kuko we ntabwo yabaga muri Gaza, we yaratuye Qatar. Niho yaratuye hashize imyaka ahavuye, nubwo yize kuba minisitiri w'intebe wa Hamas wayoboraga Gaza, baza gushwana na Fatah ayobora West Bank, aza kuhava aragenda. Kwitwa uyu Ismail Haniyeh yavukiye mu nkambi, abantu bajya bumva amateka y'abantu neza, yavukiye mu nkambi y'Abanyapalestina bagiye mu nkambi kubera Israel, avamo ajya kwiga, ariga ararangiza, nawe ajya muri za ntambara za bazita ngo intifada za mbere zimwe zo gutera amabuye zabayeho. Ari za mbere ari nazo Hamas yavukiyemo, nihakurira muri Hamas gutyo, aza kuza kuba umuvugizi wayo, agenda ajya mu buyobozi bushinzwe umuco, birangira ayiyoboye aba umuyobozi wayo. Rero yaguye muri Iran aho yari yitabiriye irahirwa rya perezida Musa Masoud wa Iran. Ni kuvuga ngo uyu niwe mu perezida wa mbere ku isi utangiranye icyunamo inshingano, asimbuye perezida upfuye mu buryo butunguranye
uje nanone mu kumushyigikira nawe uri ku rwego rukomeye nawe aguye muri uwo muhango. Yaguye muri hoteli yari arimo rwose. Amerika biciye mu ijwi rya Anthony Blinken minisitiri w'ububanyi n'amahanga ati uyu muntu rwose uburyo yishwemo ntabwo Amerika ibizi nta n'uruhare yabigizemo. Ibindi bihugu rero bikomeye Uburusiya buti ni ikintu cy'ubugome kibaye cya politike ati kidashobora kwihanganirwa kimwe n'ibyo Iran yo yemeje ko igomba kuzihorera ikishyura Israel. Urumva yuko wavuga ko Iran nayo muri kino gihe ihuye n'ibihe by'amage ntabwo yaba yibeshye. Qatar nayo iti ibintu bibaye ni ibintu bisubiza inyuma inzira y'amahoro yateganywaga. Ariko abanyaminisitiri nanone umwe muri Israel wavuze ko ari igihe cyiza cyo gukuraho umwanda. Israel yo kuva ibitero byo kwa 7 Ukwakira biba yavuze ko igomba gukora ubushoboka byose ikica abayobozi ba Hamas aho bari hose kuko yagiye bakurikirana ahantu hose bari. Uyu siwe wa mbere upfuye kandi uyu nguyu yapfuye nyuma y'umunsi umwe akurikiye undi muyobozi wa Hezbollah wari umaze kwicwa. Gusa ikiri ubu ngubu umuntu yatekereza ntabwo ibintu bigiye gusubira mu buryo ahubwo ibintu bigiye kuba bibi cyane. Abantu rero bashobora kwibaza bati umuyobozi wa Hamas yarapfuye ese birarangiye? Imyaka 62 yari afite. Birarangiye arapfuye. Hamas amaherezo yayo avuyeho ararangiye ubu igiye kumanika amaboko. Ubuyobozi bushya bwa Hamas bimeze bite? Siko bimeze rero kuko Hamas barateganya abandi bantu batatu bashobora kuba bayiyobora. Ubundi Hamas muri Gaza iyoborwa n'umugabo witwa Yahya Sinwar. Uyu nguyu ni umwe mu bahabwa amahirwe yo kuba yayobora Hamas. Uyu rero ni uyobora n'ishami rya gisirikare rya Hamas. Yego. Undi rero wa kabiri uhabwa amahirwe ni uwitwa Khaled Marshal. Uyu nguyu gusa we afite ibibazo ni umuyobozi abantu babona ko ari intagondwa. We bavuga ko ibintu bishobora kuba byazamba ku ngoma ye mu gihe yaba ayoboye kubera ko ni intagondwa ya Hamas akaba nawe yaragiye anayobora akaba yanayoboye ndetse n'imbere ya Hayini hari izindi nshingano yari afite kandi zikomeye nawe muri Hamas. Hari n'undi rero witwa Zahir Jabaran. Uyu nguyu we niwe unagaragara cyane mu biganiro by'ubuhuza byo kugarura amahoro bya ceasefire Hamas yagirana na Israel. Yes, uyu yajyaga kunegosia ibyerekeranye n'imfungwa z'intambara. Ati mu mfungwa muraduha abangaba nibo dukeneye cyane. Yego. Akongera bati natwe turarikura abangaba. Ibyo rero no gutegereza tukareba niba Iran yihorera. Gusa yatangije icyunamo cy'iminsi 3 cyo kunamira uyu muntu. Hanyuma akaribwo hazatangazwa buryo ki azashyingurwa nabonye ashobora gushyingurwa ku itariki 2 ubwo yaba ari kwa 5 w'iki cyumweru. Israel nta kiratangaza ku rupfu rwa Ismail Haniyeh. Yaryumyeho. Mu Rwanda rero hari inkuru isohotse kano kanya twagenda tutababwiye. Umunyamakuru Nkundineza Jean Paul urukiko rukuru umuhamije ibyaha yashinjwaga aribyo icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Gusa ahanaguweho icyaha cyo guhohotera umutanga makuru. Uyu mutanga makuru baramuzi ni Mutesi Jolly. Niwe wari wanatanze ikirego. Biracyapfa bitanihiye. Gushinjwa rero icyaha cy'ibihuha agahanaguzwa icyaha cyo guhohotera ahubwo umutanga makuru. Ingane wari ikibazo bikomereye. Kimwe navugaga nti iyo acisha make byose ari kubihanagurwaho. Ahanishijwe rero igihano cyo gufungwa imyaka 2 no gutanga ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Munyamakuru Jean Paul rero mugenzi wacu ntabwo byoroshye rwose. Ariko ahangaha umuntu icyo yamusaba Yesu no kwitwara neza muri gereza akandika agasaba umukuru w'igihugu imbabazi kuko umukuru w'igihugu buriya dore binabaye mu gihe wenda no kureba ngo yafunzwe igihe kingana gute by'itegeko riteganya. Ariko uyu mukuru w'igihugu amaze kurahira inshuro nyinshi amaze gutangira inshingano gutanga imbabazi. Gutanga imbabazi biba ari gutanga imbabazi ku mukuru w'igihugu iyo amaze kurahira biba ari ibintu byitezwe cyane. Ariko nanone umuntu arebye igihe Jean Paul yafungiwe n'imyaka yo yakatiwe ushobora gusanga none igihe asigaje atari kinini. Ko niba akatiwe imyaka 2 ku mwaka urenga aho umaze muri gereza kuba ikintu gikomeye ntago ari gufungwa abantu baje babyumva. Igikomeye ni uguhamwa icyaha. Yego. Kuko ari we wese yanafungwa imyaka myinshi hari n'abagenzi bacu bafunzwe imyaka 4 ariko birangira babaye abera guhamwa icyaha kuko iki kiba ari icyasha kigukurikirana. Yego. Ubwo rero Jean Paul cyo gutangaza ibihuha. None iki kiba ari icyaha kibi bitewe n'umwuga ukora
ibyo uvuze byose nyuma umuntu ashobora credibility yawe cyangwa oya bitewe n'ibyo watangaje n'uwo wabivuzeho bashobora kuvuga ngo ni wa mwana murizi udakurwa urutozi. Ibi rero nibyo Jean Paul nibyo Ibambe umunyamategeko Ibambe Jean Paul yaregeye mu rukiko rw'ikirenga avuga ko bihabanye n'itegeko nshinga gutangaza ibihuha bituma umuntu afunga imyaka 2. Gutangaza ibihuha biterwa n'uwo uriweho aho ngaho. Oya na amategeko yacu afunga cyane gutangaza ibihuha bituma umuntu afunga imyaka 2 kuko njye numvaga igikomeye ari Mutesi Jolly yagiye kumuregera cyo kuhohotera umutangabuhamya kuko yatanze amakuru mu rukiko. No kuvuga ngo noneho nibyo abantu bari barashyize mu mitwe yabo birahanaguritse. Kora ko bavuga yuko Mutesi imbere ya Jean Paul yaba ari umwere cyangwa Jean Paul imbere ya Mutesi. Jean Paul imbere ya Mutesi nawe ni umwere. Nta kintu kibi yakoreye Mutesi. Na Mutesi nawe ntacyo niyo yaranakimureze ntacyo cy'urukiko rwaba rukibonyemo. Amakuru y'ibihuha. Katwihanganisha mugenzi wacu Jean Paul. Twihanganisha n'umuryango we muri rusange. Itangazamakuru muri rusange. Kora ko itangazamakuru ibibazo byo birahari. Hari naho byaragomye kuba byaranarangiriye na mbere ya hano. Kadusoreza ngaha dushimira abantu abadukurikiye nshimire Clement. Yego nanjye Rashid nagushimiye. Dushimire n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kuri kamera. Yego. Ari nabo baza gutunganya iki kiganiro namwe badukurikiye rwose bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Umugoroba mwiza. Skyline Consultancy and Engineering Limited ni kampani y'ubwubatsi izobereye mu gukora ibishushanyo by'inzu by'ubwoko butandukanye. Turi abahanga mu byo dukora, sugupapira. Tugufasha gukora inyigo y'umushinga w'ubwubatsi, tukanagufasha kubaka. Ukeneye inzu cyangwa ibibanza bigurishwa, ntuzuyaze kuduhamagara. Niba ufite inzu yatewe na humidite cyangwa inyubako igeretse, wameneye dare hejuru ariko ikabiva, hehe no kubyihererana, tugane tugufashe. Turwanya humidite mu nyubako yawe, tukanakora waterproofing hejuru kuri dare cyangwa muri piscine. Si ibyo gusa, dukorana interior design mu nyubako yawe, tukayiryoshya ku buryo bukunyuze. Niba kandi ukeneye gukata ibibanza mu butaka bwawe cyangwa gukoresha fiche cadastral, tugane tubigufashemo. Wizuyaza dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali ahahoze Kore Belge muri Norsken ku muhanda KN1. Wanaduhamagara kandi kuri 0788 44 70 Skyline Consultants Engineering Limited. Kubaka ibiramba niyo ntego yacu.